kono kebe fedde kaɗani he ɗum tan bari ne soto man dan wala heɗen kala haala wonde kala neɗɗo mo ganduɗa a ala e commission heen nka ñinne fo kono ko momo yalon koye mantara commission kono sa yiɗi waɗanede déclaration e commission e ne le fem filta e lafita ka kankula commission kono a waɗat ujunere nde mbaɗanaɗa déclaration e kada wuli kilne jo yele femo kankula commission groupe kono en keeɓi hen yimɓe 10 yo dekkilanaɓe e fedde he tawa ɓe ngala e fedde he o men sotonta woto ke woto kela mo tanni lulne sotonta o kono mais yalon ko ye kankularo ke commission kono ɓari mantara commission kono ye koɗo men jo wultan ane lulu ɗum hawri ko ujunaje 15 wultanni lule sotonta woto heɗen kaldi e ɓoggol whatsapp en nga ñinne fo whatsapp groupe ñin kono kala ko faati gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jaadani e gaynaka ne fem bula groupe ñin kono mais yalon ko anen kantal siloma ñooma ko wayno photo ji walla e goɗɗum même ko photo kuntangole anen vidéo li haɗa hen yoɓa 200 e maari ɓe keme fulale sarala ɗum hawri ko photo je 33 ko nulda hen aw keta photo tan saba aɗin saba wala keta ɗum hawri ujunnaje 600 a keta wuli woro keme woro wala sotonta kono keɓe ɗe kaɗani ɗon tan soto man ɗa wotode hari sa yimme continue la nde darnuɗen commission o nde nga commission o lo watu menna heɗen kalduno affaire jayliɗi en nga ñum fanan fo kimala kuola kala neɗɗo tawaɗo hen ni nga mo dari si tawi jaygol softimama nen kima bote bulu enen en mbawa faw alaman ndelde alaman o kuntunola kono e kaldigal sarɗi mo mbaɗɗen bare ne fo kango kan kala nde jaygol softima nen kima bukanda mo aɗa yoɓa guluje 5 eɓe wullule joola yimɓe 10 nangama hen mo tanni lule mutata kima bole karola hawri ko ujunnaje 75 wo keta wuli tan woro wula wuli lulu kono haɗani ɗon ne soto man dan wala en kaaliɗo haala diaspora nga ñim fo komi konne bantala mowli men ɓe ñe tubabu du rowaninɓe nulde en ujunnaje 32 seru ye wultan sabanin fula kiñi haajo e ballule garde hade sa makoro le karola mbiɗa yalon koye kafo makoye han no mbaɗɗen ɗo réunion ni mbiga ñin réunion ngo ɓen ke jam mbiyete won hooreɓe commission ji arɓe ɗo commission kunti woli don nata jam ɓe gaddori sila fanda mumen inile bulu feŋoli ɗum hawri ko ujunnaje 6 e buuɗi 9 ɗum saabi ɗum koye kalis garnoɗo taw dalasi hen ɗum wecca ko ɗum waɗi cewɗi ɗi 6 yo ne ajake mese ma sotonta koɗoñin kono komi ko ne koɗo mantara kiliyaren dalasoɗin sefa fo ka falin sefati walake mese ma sotonta koɗoñin kono kono haajo haɗani ɗon hade sa yimɓe continue la sotole karola rowanin si tawi en teskima han ngolor manden serunga ni hakkiloɓe je ngorol manden jana baali kalisane memama toon kalisane de sawli ye suña sippiro ngo mawnuno fere o mawnuno ñoɓoro aketa ñoɓoroti kono Allah waɗi keɓɗen hen wune bari ala yake ngam fanje ko nden maire Oumar Deme noddi en wi yo en kiiso kala fere mo mbaɗɗen en hakke ɗo ko contano kam ala maire Oumar Deme ye molikila ako ala le fere calculé ala e fewo fen fere kadi sa leñin sawle filoto mbaɗa mbusela fere o hawruno ko ujunnaje 24 wo fere tata kaña wuli muon anin nani on kalis heɓima wo koɗo maire le yo jo kono haɗani ɗon haajo amanda woto hani sayinde e 2024 nayi i coodano ɗi jeyta nganin sol doli san ke sayin kan waaf won kalis keddinoɗo toon e 2024 ko e 2025 mbo naati koɗo ɗo tutaje 2024 25 la kono koɗo ɗumta ɗum wonno ko ujunnaje 34 wotum keta wultan sabari nani haajo ko joguinoɗen to banque nde hitande 2024 yawtiɗen men tum men mbuno banque la 2024 sango kono taw heɗen toon mofti ujunnaje 50 o wultal lule ɓe mbuno banque la wotumo ngal ɗo dental kalis fof si ngal hawri ñin koɗo ɓe men ɓe fota na ɓe ka fota ñooma ɗum okkata en ko ujunnaje woni 5 millions sa keta million lulu e ujunnaje 96 ane wultan konon to wuli wooro e temedere anen keme e 80 tan sayi e buuɗi 9 anen mbiye konon to ɗum firti ko 5 millions wala mo 5 million lulu 480 945 voilà
ko ɗum ɗo woni ngalu dendindinanoɗo e 2025 ko ɗo men ɓe mbulu wona keta ñinti kono si a rendindini kalis tan bar ni ko ɗo kaf ñooma ko dépense uji gabboto hen dépense oli fanan mbawi ɓe nooma woña ko e dépense uji e gareten men dépense ta ko ɗo ñin kono mena kam wona satala muuli dépense baɗaɗo toon to banggue réunion ji dépense o men mbota o koɗola réunion wolle karola anin kukote ngoli ko ujunnaje temedere ujunnaje nogas e goho wuli keme wuli muwan anin kilin e temedde jeeɗiɗi keme woro wula e ɓuuɗi nogas anin mbiye muwan kalis baɗaɗo dépense sababu ɗaɓitere koɗo me yalon ko a dépense ta ñinindirole karola ko ujunnaje 16 e temedde jeegom wuli tan nin say keme woro ɗo si famɗi yimɓeɓe an yoɓe tesko kalis Oumar waɗi o koye ɗaɓitere mbo wonno